Hadin bagi nong ilam jong kenong po konstituensi COVID-19 Committee, kilawan ban jurip henin kasi ya ke quarantine center kabodon ha ke school JNV Nyang Bari, harengkat ke jingnya senran lang jong kinong mikmat ke konstituensi, kibakentup ya uba Emerald Bonds im ubadeu MLA, bat uba balajid rani ubadeu MDC. Kiba ha ke juga por kibalong kum ki advisor jong kete ke komiti. Hadin bagi layu banyakren bad kino peniat jong ketika quarantine center, lalap bagi dang don kato ke ne kicing duna kum ki matres ki sengkli ki borti bad kwe kicing don kam. Bad menta kesengi da kejing sokya, kene ke komiti kalalej ban penpo ya kitiar ki badon kam sya ketika quarantine center ka badon ha ka school JNV Nyang Bari, ha ka jingi don lang jong block development officer ka umling CNRD block, bad orang bak senong jong senong Nyang Bari lum. Jungi ka nong po konstitusi COVID-19 Committee menin ha kajing dorang kat MLA bat MDC kelawan jengok ya kan ka isolation quarantine center hang ne po JNB te nagaleng jong MLA bat MDC kilap ba katuk kat ne kadon kajing duna nagaleng ka ba ka sarkar kan mla ban penbiang mar baki kena ki basa hang ne ki de babun te nagaleng jong MLA badon borom mentakas ngihi layu kalan banwan penpoi ya gini kijing don kam habe dei bat ini ki basa hang ni hapo JNB te nakaleng jong komiti ni IT ya kini kitiar lengba kajing no senyang jong MLA badon borom jongi habe dei bat kijing don kam jong kini ki kena jongi ki basa hang ni hapo JNB ngai skamba isari don hang ne kat bat kirba chnong rengkat bat kini ki dikot jong ka komiti ke jongi tingai skamba ya kene ka jingno senyang MLA jongi hang ne bakin yo ban pendon kam ya kini ki tiar ka bangi yo ban ai hapo ka jong kene ka sengi te tang keta blesibon ha ka banga perkhat pur mensua ka dor basnong kala yo ban ai da gawe ke jimut bakonum sya ban priang ya kini breu na ka banta jong ne COVID-19 ka ko pikot ha ki tinungwe di Henry ha bangila yo pat kajing tho ka bang ong tang ki officer ki bala ban sa hapo jom gani kajaka yang bersem Henry ha bang siam pat bang lap on mata da kumpong bamut menta kita ki bawan nasibar jun syong ban sa hang ni hapo yang bersem hapo JNB yang beri di Henry na kaliang junga orang ba sinong ru ngasngau bakalong ka wi ka banta ka bakrau bat ka burom ka bakrau na ka banta jungi ka riboy ha ka bangila yo ya gani kajaka bat ka kapu kalat ka babha habar kipai ba nang sunong jungi gari boy kinong baklalan tisu kila yo ka jaka ka basa batuk ka tan ha ka ba central school ka don hang ni kalong ka banta ka bakraw panyi yo jumuto jungi nagaliang jungi poi ba bat kamtam nagaliang jungi nang sunong ringkat ru ka bang iya gine ki member jong ka komiti ha ka dal no sniang ya kene ka jing ai ka jungki na ka banta ka jung gine ki briu ki bawan sabar ngisap na ai kuble ya ki ri ba ki balai wan tra ini ki ini kilo blanket ini hanwas ta yarap sibun ini kini kecil beli sibun juga Emerald Bonds ro bala nak senyangkat ila nama ta ka JNB quarantine center jeng kembali ke CCMC hanu tu hagjo upor na aku beli yarap senang nadu asli bas dang mengi hang ni na kalian kesnong ki lairap ini bani terkut ini pen bahang ni ki bengi dan kamna ko por ki long bukloi ben yarap ini kunju wat ki seng KSU ki banang volunteer hang ki lairap bahang ni ka kejingdon ki lairap sibon sa marbli ki habidi sabar ki jing terkut ini kita ki kloi ben yarap nanta ki lale sibon ki kam ki bahan mata jungi ini batru ya kijang gasa sebarat kelawan spray wan ini juga anak por ni dan kam di yarap ha di saya sen ai play dekat tim ni gon ai subhang ni tunjuk rai ba Emerald Bonds